Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Na pengeningku si ikukad na ginanamak mamanaw salama kalilinta dag kapipya ginawa. Na penyuda na mambagian na lang wabang sakan lolotakan sa ngadaranaw. Sagi mga arin-arinawakan na siya kena iplilalilangan ako kebabayaan na mamamakin na gana sampurna ake Kuya Haji Rasul. Sagi pagkabgir kanusay de maranaustong na giyabus suwat tayo ariniwan dengan sukalalayamin yron nagpengaranian. Ada salakaw ko Princess Tanorlina intan sige bulawan na bairin mga lawan sa katena pamamakinaganyos sa wassalam.
ingin au nali ngayu Gusti iwalan nali lang kusumalan kaina ledena statamuk dali buong kumarandi ngamataku ngarande to au nadiai benar au kabena dirunne amali magusta diruna mata asaya bupia gude kam beruang anahi namataku ngaranne belai na de bu na tan tu wali ngayo darian kakagi papan tunan di maka kemendia mataku ngaranne ragat au kau bakal dinemi dipikir sasali mendua marga salah gediku kuro miada pagong kamahin mataku ngaranne belang au nak kirim bengagong anggap anak kepala yatin seraba nakadi dung tare anak pun di kamu mata tu ngaranne di kamu ragis au karang buyung kain enak tahu anak gedung aku aisa kabugai numia rende ngapem gigi nawai mataku ngarande kadira